Nigerijskega princa Ebonolo Martinsa iz zvezne države Ondo so otroci osnovne šole Franca Rozmana Staneta v Mariboru lepo sprejeli. Zastavili so mu vrsto vprašanj, na katere se je z veseljem tudi odzval. Today is one of my best days on earth. I will tell you because children are very important to me. I prefer to die for children to live. I think that should go to every man. The children are always the future. We are the past. I'm above 50. We are the past. They are the future. So everything we have today should be directed to the children. Our joy is for us to see the children being happy. So today, my being here and I see the children smiling and happy, believe you me, I'm going to sleep well tonight. Nigerija je sicer veliko večja od Slovenije, ima kar 177 milijonov prebivalcev. Oboji slovimo po vrhunskih športnikih in prelepi naravi. My tradition and Slovenian tradition, especially some of the words I've listened to when they speak, some of your words is similar to Yoruba language. So this, I don't know, maybe some thousands of years, I don't know what happened between Slovenian and Yoruba nation. Maybe I'm believing, I'm thinking, and I'm going to do the research. Zaslužna za visoki obisk je učenka omenjene osnovne šole, ki princa tudi osebno pozna. In sem zelo vesela, da smo naredili take močne vezi, pa da imam tako priliko, da se lahko s takim visokim človekom družim. Vodstvo šole se je skupaj s Klaro odločilo, da združijo prijetno s koristnim. Ja, učenci pri uri geografije torej oblikujejo projektne naloge in Klara Orešek se je izbrala Afriko, šolstvo. Omenila je, da v bistvu imajo družinske prijatelje v Nigeriji in sem jo poprosila, če bi se lahko v bistvu preko spleta povezali z njimi. In tako je potem v bistvu steklo, beseda je dala besedo, dejala je, da princ prihaja poslovno na obisk v Evropo, tudi v Slovenijo. Učenci so pouk geografije zbrano spremljali. Zelo velika. Nigerija ima 193 prebivalcev, to je 190 več od nas. 193 milijonov, to je 190 milijonov več od naše države. Ja, s tem, da je Nigerija veliko krat večja tudi od Slovenije. V bistvu smo dokaj podobni, samo da je Nigerija mnogo večja od Slovenije. Tudi da imajo oni tudi zasebne pa javne šole. Tudi da smo vsi dobrodušni, da imamo radi druge narode, tudi da smo prijazni. Pa da imamo tudi dobre športnike oboji. Naprimer, oboji imajo kar visoka gorovja, tako Nigerija kot Slovenija. In pa imamo tudi reke in jezera pa lepa mesta, ene in druge. Nigerijski princ je med drugim tudi velik ljubitelj mariborskega nogometnega kluba. The Maribor FC match I watched, I told Gregor that I'm bringing them good luck, that Maribor is not going to lose the match, that I feel Maribor is going to win 2-1, but then we drew 1-1, but I know that I have brought good luck to Slovenia. And I know good luck will continue to follow Slovenia because they are good people. Verjamemo, da bodo učenci srečanje ohranili v lepem spominu. Pridobljeno znanje ob današnjem pouku geografije bodo najverjetneje lažje ohranili za vse življenje, saj jih bo nanj vezal prijeten spomin.